want to bring one of my sons to come and do a song. Benjamin Dube amaze gukora album cumi na Son to God, there's so zitandatu many sons, but this one is a son. muri izo umunani zikaba zikiri ku isoko. Twavugamo amazina atandukanye nka I Feel Like Going On, Praise Explosion yasohotse muri 2002, Come on, For James. Every Mountain, Thank You, High Praise Explosion, Hallelujah. hamwe n'izindi. Mu bijyanye n'ibihembo muri 2009 Benjamin Dube yahawe award ya Best Male Artist cyangwa se umuririmbyi mwiza w'umugabo. Amaze guhabwa igihembo kandi cya Lifetime Achievement Award. Amaze kugera gatatu inshuro zitatu zikurikirana mu marushanwa mu mafinale y'amarushanwa ya MTN Awards inshuro zitatu zose kuva muri 2004, 2005, 2006. MTN Awards ni ibihembo bitangwa na MTN shirahamwe rijeje vya telecommunication. Contemporary gospel bamaze kumuha ibihembo, bamaze kumuha igihembo cya Best Praise Worship Album mu mwaka wa 2007 niho bamuha Contemporary Gospel bamuha igihembo cya Best Praise Worship Album. Nkuko tuvuga ngo album yabaye ya mbere nziza y'umwaka wa 2000 waranze umwaka wa 2007 niho yahabwa kano gashimwe. Ibihembo byakurikiwe na award yindi yahawe muri 2008 nk'umuririmbyi yabikoze neza mu guhimbaza no mu gutazira Imana, bo bita meilleur artiste de louange et d'adoration. Munyuma ishirahamwe ryiswe One Gospel naryo yavuze ati uyu mutama ntiyoroshe, ryamaye ubushimwe bubiri. Akambere kiswe Gospel Legend Award cyangwa se agashimwe k'icyamamare muri gospel. Apari cyamamare tuvuga ahubwo inararibonye, Legend, Gospel Legend Award, agashimwe k'inararibonye muri gospel, hamwe na Best Contemporary Artist cyangwa se umuririmbyi wo muri iki gihe mwiza wa gospel. Ibi nivyo amaze gukora, nibwo bushimwe amaze gutahukana. Turabandanya n'amateka ya Benjamin Dube